especially when Letsatsi la ho qetela le ntse le atamela ho ya ka taelo le lekgotla la molaotheo leo Jacob Zuma a tshwanelang ho inehela sepoleseng sa naha ka lona. Basetsi ba hae ho kenyeletswa le ditho tsa umkhonto wesizwe ba kgobokane ka bongata lapeng la Zuma ho thibela mang kapa mang a tlang ho tla mo tshwara. Our comrades of MKMVA will form a human shield to protect President Zuma. We do not want President Zuma to go to jail. And that is an understatement. Let me repeat it. We will not allow President Zuma to go to jail. Ka Eastern Cape ho bile le sehloswana sa batho ba tlileng ho tla bontsha tshetso ya bona ho latela kgoeletso mo lekgotla mehleng wa Nelson Mandela Bay andile longisa ya ho tshwarwa ha mehwanto phatlalla le naha ka jeno. Sehlopha sena se nehelana ka lengolo la ditletlebo seteisheneng sa mapolesa sa Motherwell. That constitutional judgment, it moves beyond the Constitution of South Africa. We have then taken a view, let us have a petition which must be delivered to the Judicial Service Commission, which must be delivered to Parliament of South Africa, which must be delivered to the Council of Provinces, also to the President of the Republic. Empa sehlopha sa tshebetso sa lebatowa Nelson Mandela Bay ha se ikamahanye le mohwanto ona. As the ANC in the region, we did pronounce ourselves through a formal statement that we are distancing ourselves from any purported shutdown, the use of our logos. To an extent, the MKMVA in the region has also pronounced itself publicly. The ANC Youth League has pronounced itself publicly. Qoba ya tjhankaneng Zuma o kentse kopo e potlakileng lekgotleng le phamela dinyewe la Pietermaritzburg ya hore o tshwarwa ha hae ho qhelelwe thoko. As far as the application to stay in the High Court in Pietermaritzburg is concerned, in my view, that court has no jurisdiction to stay an order made in the Constitutional Court. The application to stay belongs in the Constitutional Court, as does the rescission application. Ka Durban batshehetsi ba hwantetse dikantorong tsa ANC provinceng ba batla tlhakisetso ka se etsahalang mabapi le Jacob Zuma. Based on the information, either we are meeting later today, if not early morning tomorrow, to get a briefing as a PEC. And from there, we'll be able to give a communication directly to our structures and to the membership in general, but also to the people of KwaZulu-Natal, because the issue of former President Zuma directly affects us in KZN. Letsatsi la ho qetela leo ho lebeletsweng hore a inehele ka lona tjhankaneng ke ka Sontaha sa mafelo ona ana a beke.